Poera Conel ley del overseas absentee voting para del mga OFW na otro nasyon. Tiene también el local absentee voting entendido con el miembro del Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, public school teachers y miembro del media, quien posiblemente hindi pwede andar na dila respektibo presinto para botar na Mayo 9 eleksyon. Y base na schedule ya se sale el Commission on Election, pwede pa man file el mga kwalipikaw para na local absentee voting asa na Marso 31. Aki na siyudad de Zamboanga mga miyembro del prensa ken kobri ko ng eleksyon pwede anda na Comelec Regional Office para man file el dila application. Dyan sa form man fill up for the PNP and the government offices. Dila regional office dyan ay akal form. Alya lang sila man fill up. Kabar man submit sila dila regional office and the regional office also man submit alya na diaton committee on the local absentee voting. For the media practitioners, tamen kita form, man apply lang tamen, kabar man submit na diaton office of the regional election director. No, as of na Tiene info na yan extend ya LDA to submission supposed to be ara kaya last day pero yan extend hasta na March 31. Kabar el voting period for those who file the local absentee voting is on April 27, 28 and 29. Base na lista del Comelec, tiene el total de 6,613 miembro del Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, BJMP y Bureau of Fire and Protection, maestro y maestra kinyaman file el dila application para el local absentee voting. Pero yaklara el Comelec aquello sa anda na dila opisina para man avail con el local absentee voting, pwede lang botar na posisyon de presidente, vice-presidente, senador y party list group representatives. Na mas de 6,000 aplikante, 5,522 sale na Armed Forces of the Philippines, 967 desde el Philippine National Police, 96 desde el Comelec, 19 desde el BJMP, 7 maestra y 1 desde el Bureau of Fire Protection. Ninguno sa man file desde el sector de media. Gilbert Manuel, Dateline Zamboanga.